Kumulation kun fibro sa part te sa part nga ban pensyai biang ye ki bakwa ban yo jingshai abede bat kini academic card ban penkala tarik change nomor bakia tengku bat ki exam ki jongki te gi don ki balawan ban kali te kalami notice biang sa ban pensyai pangani te namta kitu ki bakwa ban penkala biang ye tarik exam te gi don ki ong ba ya tengku bat ke exam don ki tengku bat exam class 11 don ki tengku bat exam don bat ka meklia game ru ke tengku giong kumta kila message te kelas 12 bat kelas 10 ngamat try kami tengku shu ne ke tengku ya kata kam tibra te lada pidon ni ke valid reason te pikwa ban penkala te pinangla ban penkala tuma pila ban penkala tang sisin te lada penemi ka notification te kan mitkat lada biyo aduk kan riu kan nyu terik la sedang man yo ban download mitkat te pila ada download ngatrai te kanera po sa absen kan kun la syai ka jingmara te kan sedang sa syapo samanda sopian dan saga tura badha moyong ka jingmara te kan kum kan notification ada ai ba pila ban to application te kidon gi bomla ban le chete roma ban to application mar ngala adap ong ki ba pihak ban shufun ya helpline number bala adap ai akan tis na kapor te kelisua naki akan kono wa pimso syai te gidon ki bala download mitkat te gi kila change sebentar te kami artali mesua ki de po absen kila change te kami dala download mitkat pada kami kato apo moyong te dala download sepo pada yo are yo ba ya kas absen te katur pihak ban phone hiu helpline number te abade ba kena notice ong komno ba nomor ba klinik week sebentar kan sedang hadu Januari kajing mara ndro tarik terter te kitu ki bakwa ban penkala tarik submit application ka jong phi te phila ban submit dak ba phile chapo office apo moro lane phila ban shu email ma kama ban shu email ban submit i documents jong phi baro ki don kam po email shu phi kwa penkala tarik mar wa ta khop exam phap ai kan mit kat ka jong phi jong ka mekla police bat kat mit kat jong ka ta exam ka ba phi phi ateng kho kita ki tarik exam dari tarik exam kas 11 phap upload lang i kata ka rutin exam ba kata ko umta phap tho ka to ayu application ba kata ko ta submit lang kata kadut ba kene ka exam kumta ne exam kam ne exam ke kita ki valid reason ki jong phi dai mekla game ro page mekla game ka dem ta ka jong mara ka yo kumta ta ter ane long ba candidate opting for change in pet date are request to kindly submit in an application to the member secretary central recruitment board mekla place at the office of central recruitment board moro mama te hungne la sabe clearly moro baik te kidon gi bakali ong la amla ban submit apo ki center gi jongki ya kata dengan amla romantik mar ki mention ya kana test kita be moro te angte lo moro te mo ba phablet baik sha moro shalom or by email artli ki choice ki ai phila ban lagi in person po moro la ne by email or by email at policetrg meg@gov.in and uploading all the relevant documents. Kemudian ba admit card ke jong phi te berkata ka rutin exam admit card jong kata upload lang haju lengkap application dan phila ban sapha lembaga email ada bisa jangai. Please note that candidates are permitted to change their physical efficiency test paid date only once. Tang chisin kin sha ip ban kala provided the request is based on valid reason. Tang valid reason ma ke reason ke mom yahap kinom aire bi. The last date for acceptance of application for change of pet date will be on 2nd January 2025 positively and no application will be accepted after this date. Tek itu giba kwa on penkerja karizan kabiang ka jong phi ke jing ko gitarik mare berkata ka exam ne kino ginoro te pidei ban pha hal ne shua ka artarik ka last date kan dai artarik jong January tun manta wanahi pilaban pha no kita application jong phi ling ba email in person pilaban lehi chepo moro. Furthermore, candidate advised to regularly check the official website. Nakapor have check the official website. Te have check ang tu. Te namta ka admit card ka thamai have check by website. Lada gil ong ban ai by website check sa ai ka jumpa tip te wan slide. Ya kata itu gila ada ban change hukum haba sa absent gila ada ban change. Gila ada ban pha te wan slide kan sa ai notice by official website namta jong phi. Te have check by nakapor. Te phila aru namta ki queries jong phi siam jang ai phila ban phone ro email helpline number. Reach to us through our helpline number nakapor ngadap ai no helpline number dream not lie way nrusau arnyo lie on working days during office hour pilawan phone itu dan sekali kita gijing jong phi dan nada ko ban change kadit mare jong phi te phap pha lembaga email lane lek dalade hapo moro po crb moro
Central Recruitment Board po office sa po moro. Te tangkan nehi tekan mau kalas det kedai artrik jong u Januari. Te tangkan nehi kulis